Ua whaalia le whaanono le fionga ia tu ia pai le toa i le newspaper le Samoa Observer. Ono tustusinga se whaatau le tu malo sa whata. Na tā ua tu ia, na whaasala lau le newspaper o sa uni sa whata e su le malo e mafua me le tua i una ave ese o le waa HMNZS Manawanui. Leo longo toi ngātai o sa whata. Tā ua tu ia le ima se fufuanga whaapea le tu malo. Ai lo ngā lulu e whaatasi ma le malo e fo ia le amta upu. Na ia fsilingia fo il whaatono le newspaper na tūsia le tala. Po ai o le tu malo na tala noi ai. Awalo te ina umai le au whai upo le tu malo e le fsilingia i lato o le newspaper. Na whaalia fo ilia nganga whaaftai le tū lai meo le whaalapo tuptonga o suesuenga whaasaientisi le malo po le Strauss ia lato sa ili ilinga. E whaatasi fo ile masina o na wheloa ia fio angai se fulo le tū malo e tala noi na lea lava mata upu. Ai o le su e pena ta ua le Samoa Observer. Ua na o se tala tau whaasese, tala whau ma le whaatupu vesi.